Gospodine ministre, garda spremna za izvršenje počasne artiljerijske paljbe. Za dizanje zastave. Pozdrav! Povodom državnog praznika Sretenja, Dana državnosti Srbije, izvršiti počasnu artiljerijsku paljbu u Beogradu sa 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa. Oficiri, podoficiri i vojnici za uspješno izvršenu počasnu paljbu. Vrlo dobro! Služimo Srbiji! Za spuštanje zastave! Pozdrav! Izvolite, gospodin vodnik prve klase Nebojša Đurđević. Nikola Bogdanović.